Belikini Kirimasingsa mangpili kasawai fekya Pherang Kogwi jeng Pherang ni tar Chowi hawa petapsa Kwlaijak gana gini wutongo kebagma nok nukung kiri koro Kwlaijak nok nukung ni borodok Amchaini borodok patimung 19 Chorilam constituency ni bising khobja korai murai edisi village ward number 4 kok tamana bising te shawai manka Dumboor line ni jeng Pherang thung ni tar Pherang Kogwi Chowi thangka tawo hawa petapsa Kwlaijak asok simia je thayo Kwlaijak gana gini woti prasad nok nukung tongo obahino khungsa nok ungkha gadang ti debrumani nok bini gana wono jeng Pherang ni tar Chowi petapsa Kwlaijak naine di chini mang piliwo Kya or tar Kwlaijak kam tar ko mo Dumboor ni line phu sung masuk sai masuk yo karani somindo rong no ka or phanyu ka tar Kwlaijak kolong makhe pulau Kwlaijak ka kisa horok prang khapu o gana ni borong jeta tonero samata ani bai tongoro boni ani bai ni nok nu mo ebo nok bai nangjak boni mo palabo bo tongno kisa officer ngai kisa office ong tar tari phai mono khlaiei rekha ka samani kentu borong thana ni phanyani ni bongni pukri bayang teitukona bayang yang lasunan bon kostong toka tar ki ekdom pura kalai tar hawa kalai toka iko o tar mo hawa kalai toka po jaga abro sung seman mo ngke sulam bolok ke am wat ko konsen ka am toli wat ngke mo chai number wat tam paramo mo bisram mun jokori mura mura oboni gana guni nok bare taita motong moni gana or girja tongo girja tong ketai nok tongo mote nok laman to nok para laman tongo mote o je tar ke bang tong ha tabu nini thana jam tong ke hacha prosasono tam sana prosasono abuno ta kisa tar teri phai sanamari phadi nei bongno phun khlai ka pulia office phun khlai mani receive khlai ya ta laso khlai mamphika ke borong phainai ta pu to sokya ku na emne current tabu nong kamio current okto current kering bagai motamuti safety ono nin bumu an bung ke khelandro de bruma खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लुकुरं न बुइसो ताइ गरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्ण अक्षय ऑफर ओ ऑफर चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमि 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लुकुरंनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लकी ड्रॉ आरो तीनटा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लुकुरं न फाइना बागै कबक जाओ हमबाय